Ja sam odrastao u porodici koja je preduzetnička. Moji roditelji su vlasnici kafića u Ćupriji u Srbiji i nisu imali taj klasičan život kao većina ljudi, pretpostavljam, da rade od 9 do 5 ili da rade po smenama, već su imali svoj mali biznis u Ćupriji koji dalje funkcioniše. I tu uči od njih kako zapravo funkcioniše jedan mali biznis, kako se zapošljavaju radnici, kako zapravo izgleda ceo proces vođenja jednog tako malog biznisa. I od ranih nogu me otac motivisao u istom smeru. Smiješna priča je tada kada sam imao možda 14 ili 15 godina da je došao u moju sobu i rekao mi je da će da mi da 50 eura kao nagradu ako pročitam knjigu. Što je meni bilo kao u fazonu 50 eura, džeparac full, imat ću nešto da kupim sebi. A ta knjiga je bila Bogat otac, Siromah otac. Jedna veoma kontroverzna i tako reći trendy knjiga danas koja bukvalno priča o tome, priča o preduzetništvu, priča o novcu, priča da o novcu ništa ne učimo u školi i htio je zapravo malo više da me nauči o svemu tome, a ta knjiga baš na jedan i smešan i deci prikladan način objašnjava tok novca, kako ljudi zarađuju novac i zašto je preduzetništvo možda s jedne strane bolje od klasičnog zapošljavanja i šta su naravno prednosti zapošljavanja, jer kao i sve drugo u životu sve ima prednosti i mane. Nakon čitanja par knjiga sam već imao neke svoje ideje. Još kao dete pokušao da poboljšam bar to poslovanje u svom kafiću. Imao neke nove inovacije koje sam ja ubacio poput ceđenih sokova, koktela ili nekih drugih mašina u koje sam ja sam kao dete investirao. A kasnije, nakon završetka studija, sam video da mi je matematika jača strana zapravo. Sistemom eliminacija sam došao na izbor informatike, to jest IT-a, zato što nisam znao šta drugo da studiram. Voleo sam matematiku, a pošto smo se preselili u Beč, onda sam morao da izaberem nešto gde mi nemački nije neophodan, tako da je tu informatika bila jedan super miks. A kasnije shvatio da je IT industrija, zapravo spisak najtraženijih zanimanja u svetu su bili softverski inženjeri i eto, jednostavno zavoleo to baš od ranih nogu. I čak šta, dok sam bio u gimnaziji, ja sam se pripremao za te studije, učio malo programiranje na privatnim časovima. Tako da je prvi taj neki preduzetnički poduhvat počeo u Beču na jednoj ideji koju sam imao opet da bih optimizovao marketing restorana i otvorio prvu svoju firmu koja je bila preduzetnička radnja, kao manje više kao freelance, koju sam započeo sa svojim bratom i najboljim prijateljem iz Srbije. Ideja je bila zapravo da se preko Wi-Fi-a sakupljaju kontakt podaci od gostiju koji dolaze u kafić ili restoran ili hotel, kako bi vlasnici restorana mogli da koriste te podatke i kontaktiraju ponovo svoje goste kako bi ih podsjetili na razne ponude i tako dalje. Zapravo, cijela industrija gastronomije, hotelijerstva, kafića, restorana nije bila digitalizovana. Vlasnici restorana i kafića nisu toliko moderni, već se služe s tradicionalnim metodama oglašavanja, pristupa, ali danas više sve digitalno. Ljudi sve više su koristili socijalne mreže i e-mail i tako reći, tako da tu sam prepoznao da postoji mesta za optimizaciju celog marketinga što se same te industrije tiče i pokrenuo taj prvi startup koji se zvao Verbify u Beču. Nakon možda nepunih 2 godine razvoja Verbifya u Beču došla je korona. Jedna smešna i tužna smešna priča, ali eto možda i poučna kako se iz jednog bukvalno neuspeha korona je zatvorila sve restorane po Beču, sve moje tadašnje klijente i ljude koji su plaćali za naš servis i za naše rešenje su zatvorili svoje vrata i nisu imali goste i bukvalno ceo naš startup je izgubio manje više smisla zato što je sama industrija bila pogođena i ljudi koji su plaćali za to rešenje nisu bili spremni da plaćaju i dalje i nije bila potražnja uopšte za tim proizvodom nadalje. I onda kada smo se vratili u Srbiju bio je neki lockdown, sećam se da smo morali kao lica koja su došla iz inostranstva da provedu kući 28 dana. Imali smo dosta vremena za razmišljanje, nismo imali šta da radimo
i u tom trenutku dobili ideju za Tapni. Manje više smo istraživali samu tehnologiju kartica, NFC kartica još ranije. Upoznali se malo sa tehnologijom, ali u tog doba lockdowna, kada smo sedeli kući u Ćupriji, smo dobili ideju za Tapni, koji originalno se nije zvao Tapni, već Card About. Htjeli smo da pravimo digitalnu vizit karticu koja samim skeniranjem otvara profil vlasnika i deli, tako reći, jedan profil na kome se nalaze sve društvene mreže, kontakt podaci, bukvalno bilo šta. Glavna prednost je ta što je samo rješenje i sam produkt digitalan. Zapravo menja nešto što je postojalo već godinama unazad. To je papirna vizit kartica, čak što je poznato i po filmovima kako ljudi daju jedan drugom papirnu vizit karticu po onim starim filmovima. Tako da je ta digitalna transformacija jedna zapravo najveća vrednost. Sam proizvod Tapni je iskoristio talas NFC tehnologije koja jeste sama kao tehnologija stara. NFC tehnologija se koristi danas u svim platnim karticama koje koristimo kada plaćamo, na primjer, preko bankovne kartice onim samim preslanjanjem kartice. Tako da ta tehnologija je zapravo na tržištu već nekih 20 godina možda ili slično, ali nije postojao način da jedan telefon, uređaj poput u zadnjem periodu iPhone-a, može da skenira karticu. Tako da to je ranije imao samo Android i onda jedno takvo rješenje ne bi bilo moguće zato što većina korisnika ima iPhone. U tom trenutku smo mi vidjeli da to je bila zima 2020. početak 2021. da je od iPhone 10 pa nadalje na novim telefonima funkcioniše NFC u pozadini. Tako reći, mogli smo da tapnemo taj telefon i da isključi jedan pop-up preko koga smo mogli da podelimo bilo koju web stranicu, bilo koji link. Mi smo krenuli samim tim da razvijemo proizvod gdje ćemo moći jednom karticom da podelimo samo Instagram, na primjer, ili samo jedan website. I onda smo odlučili, ok, zašto samo jedan website, zašto samo jedan link? Sljedeća faza je bila, ok, hajmo da napravimo proizvod koji može da podeli bilo koji link, da možemo da menjamo link u pozadini. A nakon toga smo shvatili, ok, kada je već kartica, to je jedna digitalna vizit kartica, hajmo da napravimo jedan profil koji ima sve podatke u sebi i gdje ćemo moći sve dinamički da menjamo. To je zapravo ta glavna prednost digitalnog rješenja u odnosu na papirno, jer često se dešava danas da neko promeni bilo ili broj telefona ili mail ili poziciju u firmi napreduje ili slično i onda sve one kartice koje smo odštampali ranije moramo da bacimo ili ih ne koristimo više. A sama kartica i sam papir sam po sebi danas više nije toliko atraktivan kada damo drugoj osobi, nerado prihvataju papirnu vizit karticu, tako da je bilo društvo i tehnologija spremno za nešto malo inovativnije i bolje. Jedna ideja dolazi kao nešto što nam se čini da ima stvarno dosta potencijala. Sviđa nam se kao mladim ljudima nešto novo. Želi bi da promenimo neke trenutne procese. Kratko nakon toga uklopimo naravno i ekonomiju, da li bi se to ljudima isplatilo, da li bi neko platio za to. To je neka onako procena koju mi sami kao osnivači ili preduzetnici imamo. Naravno, dug je put od jedne ideje do jednog proizvoda. Kada nazovemo svoju ideju proizvodom, ta glavna validacija je da je neko za tu ideju bio spreman da plati, da bukvalno plati nešto za taj proizvod ili uslugu. Naravno, ideja može biti i usluga, ali put jedne ideje do proizvoda je najteži put i tu se najviše ideja izgubi. To je onako jedno groblje ideja gdje najveći broj ideja zapravo otpada samim odlaganjem početka. Nekako se osnivači ne osude da krenu i odlažu taj svoj početak, imaju neki strah. Sjećam se iz prvih svojih dana, baš ideja za Verbify je došla baš ranije, došla je čak šta i pre početka fakulteta,
ali sam tu firmu zapravo osnovao tek nakon završetka fakulteta. Možda nekih 2 ili 3 godine je zapravo trajao ceo taj proces mog ubeđivanja da sam ja spreman da imam neki svoj biznis. Mislim da dosta tu mladih ljudi zapravo i stane. Tu se dosta ideja i stopira i ne nastavi sa daljim razvijanjem. I postoji jedna onako manje više zabluda, tako reći, o idejama. To sam primetio kod mladih ljudi, a imao sam i u nekim trenucima i ja, gde nisam želeo da kažem svoju ideju drugoj osobi, nisam želeo da je podelim i onda onako bio sam sebičan i ljubomoran na svoju ideju i ja sam mislio da ako ja tu ideju zadržim za sebe, da je to bolje, da je ne pričam drugim ljudima jer kao ukršće mi neku ideju. To je onako glavna fraza koju mladi ljudi imaju, a zapravo jedna ideja kao ideja koju mi imamo u sebi je totalno bezvredna i nema nekog, mi joj samo dajemo značaj zato što je naša, sebični smo, ali ona ima vrednost samo kada mi ubedimo drugi ljude u tu ideju koji će sa nama raditi na toj ideji i pomoći nam da tu ideju prilagodimo i tržištu i trenutnoj situaciji i sredstvima koje imamo da uložimo, jer jedan startup poput Tapnija je promenio i ime u početku, a sada i nakon razvitka i nakon prve investicije menja i kupce kojima zapravo nudi svoj proizvod i ceo put razvoja jedne, sad manje više i ideje startupa u jednu kompaniju koja je treća faza, je drugačiji i mora bukvalno tim koji stoji iza te ideje da veruje u samu ideju, ali da bude otvoren za zapravo menjanje jedne misije na putu u svom razvoju. Tapni je bio jedan proizvod i jedna ideja koja zapravo nije bila prisutna na tržištu, što nije uvek preporučljivo. Nije za jedan uspjeh jednog startupa potrebno da ne postoji drugih igrača na tržištu ili nekih trenutnih rješenja. Skroz je da ako postoji jedan startup koji ima jednu ideju koja je inovativnija i bolja od trenutnih rješenja na tržištu, da sa tim rješenjem nastupi. Tapni jeste digitalna vizit kartica, u tom trenutku kada smo je lansirali nije bilo sličnih igrača, bar u Evropi. Našli smo slične rješenja u Americi možda, nakon kraćeg istraživanja kada smo krenuli, dosta je nekih ideja i pokupili od konkurencije, vidjeli kako oni to rade, vidjeli gde su im mane, vidjeli gde smo mi bolji pa smo pojačali te naše vrline i izrazili ih u odnosu na konkurenciju, jer to su jedna od prvih pitanja sa kojima se susretnemo kada neko pita zašto bi baš Tapni bio uspešan ili neki naš proizvod, a ne neko drugi. Moj odgovor je uvijek na to bio da iza jedne ideje, jednog proizvoda uvijek mora da stoji ekipa i tim koji će tu ideju da gura dalje. Jer ja sam bio 100 puta u fazonu, mene su moj otac i porodica uvijek pitali kako možeš ti to da zaštitiš, da ti neko ne ukrade, kako možeš da te neko ne iskopira. Ubrzo par mjeseci nakon lansiranja Tapnije, zato što je jedan manje više jednostavan proizvod da se iskopira i da se napravi. Iz tog razloga i pričamo mladim ljudima baš o tome, jer svako ko vidi Tapni vidjet će ili koga proba i kupi vidjet će da nije zapravo neka nauka da se on napravi, ali je moja poruka da za uspjeh Tapnije i dalji razvoj Tapnije stoji super ekipa i Tapnije ima ono što je najbitnije, pravi tajming. Također je veoma bitno da tržište i tehnologija bukvalno budu spremne za jednu inovaciju. Sećamo se svi pravog primjera da smo, još 1990. i neke godine vidjeli elektrotrotinete i da smo se sa njima vozili i probali ih, ali da niko u to nije investirao, da to nije zaživelo, dok pred 3 godine smo imali startupove poput Lima, Birda i sličnih koji su doživjeli hiperrast brži od Googlea i Facebooka u koji su se srunule milijarde i koji su skalirali svoje trotinete u svim većim gradovima na svijetu. Tako da mora da bude spremno i tržište i to je taj timing. Uvijek kada jedan startup osnivač bude pričao sa investitorom, uvijek će stojati pitanje zašto sada. Zašto je sada pravi trenutak za ovu ideju i to je zapravo ključno pitanje po meni. Drugo pitanje je zapravo tim koji stoji iza te ideje. Zašto baš taj tim, zašto ne neko drugi? To je odgovor na ovo drugo pitanje kada su me pitali kako bi ti to zaštitio. Moj odgovor je bio evo ja mogu da pozovem konkurenciju slobodno da im poklonim sve. Mogu bi da im poklonim sve svoje proizvode i rješenje i Tapni i source code i aplikaciju, sve bi mogao da im poklonim, oni bi s tim propali.
To je bukvalno onako kratak odgovor na sve to. Tako da tim i timing za sada dva važna faktora u razvoju startupa. Tapni jeste digitalna vizit kartica, ali je i bio razlog, to je razlog zašto smo ga preimenovali iz Cardabout u Tapni, zato što NFC tehnologija i NFC čip može da se nađe u različitim proizvodima. Tako da smo integrisali i napravili različite proizvode poput stikera na telefonu koji se može zalepiti od pozadi, dolazi kao krug, priveska, isto kružnog priveska koji može staviti na primjer na ključevima, sve za ključeve. Imali smo narukvice također, sada razvijamo drugi proizvode poput stendova, priveska, isto nekih sličnih oblika, tako reći. Vrlo brzo nakon lansiranja proizvoda smo imali taj neki viralni talas na socijalnim mrežama. Otkrili su nas razni ljudi iz različitih zemalja i ponudili se da postanu distributeri Tapnija u drugim državama. To je za nas bio kompletan šok jer smo po prvi put imali odnose u biznisu sa nekim ljudima koji su skroz internacionalni. Zamislite nakon lansiranja jednog proizvoda na socijalnim mrežama gdje je jedan video na TikToku otišao, imao je 40 miliona pregleda, jedan reel na Instagramu imao isto par miliona pregleda, gdje su počeli da se javljaju ljudi iz različitih delova svijeta i htjeli da kupe Tapni. Mi nismo znali ništa o tome, nismo znali kako da prodamo uopšte nekom ko je tako daleko, kako ćemo da pošaljemo proizvode. I samim tim od samog starta smo krenuli sa tim mindsetom da je Tapni jedna globalna kompanija. Nismo se fokusirali na Srbiju ili na Austriju odakle smo krenuli, već bukvalno na ceo svet. Pravili celu aplikaciju sve na engleskom jeziku, ali i na drugim jezicima na kojima smo bili prisutni, to jest na kojim tržištima smo bili prisutni. Tako da Tapni danas je aktivan na preko 7 tržišta. Manje više, kažemo, jedno je veliko poput Europske unije i Meksika, tako da postoji više različitih tržišta u okviru jednog velikog. Tako da ako neko planira lansiranje proizvoda u Europskoj uniji, to je dosta drugačije, demografski skroz drugačije tržište, zato što postoje DACH region gdje je nemačko govorno područje, italijansko govorno područje, Francuska, Španija, sve su drugačije demografski i svakom tržištu se mora pristupiti malo drugačije nego drugo. Od priče nema puno rezultata. Samim pokretanjem bilo koje ideje ćemo naučiti više nego razmišljanjem o toj ideji ili istraživanjem 10 puta brže. Tako da sam početak je već veoma veliki uspeh, sam početak realizacije. Drugi savjet bi bio da se odmah od samog starta ideja i ceo koncept razvija na jednom višem nivou, tako reći jednom globalnom nivou. Naš poraz kao preduzetnika je to ako mislimo malo. To jest ako mislimo na neko manje tržište i fokusiramo se na manje klijente ili da rešimo neki manji problem. Odmah bi trebali da od samog starta razmišljamo da svoj proizvod prodajemo globalno, da pomognemo milionima ljudi, a ne hiljadama ljudi. I to je ono što sam primetio da dosta fali našim ljudima. Samim tim i po sebi, po prvoj ideji koja je bila Verbify, video da u Americi, na primjer, postoje rešenja i slična Verbify koji su na skroz drugom nivou i one omogućavaju drugim preduzetnicima poput Mihajla da pokrenu Verbify u svojoj zemlji. Znači oni su jedan nivo otišli iznad u svom razmišljanju, a i u samoj implementaciji celog rešenja sa opcijama, tako da ideja je samo preformulisana i uzdignuta na jedan veći nivo. Tako da to bih preporučio mladim osnivačima da se trude, da razmišljaju što više, da svoj proizvod odmah prave za neko internacionalno tržište i da se ne zadovoljavaju samo time što vide u trenutnoj fazi gdje su, već da misle veliko.